دما خوش ببینرین هجه ایرو چاری تباق 2022 روژان روژا پیشمی بویرو کشدن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسر جهان رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده اشواره پیشکش بکن. پشت نیزی 2 سالان دوه جارکدن لحریما قرباخی ده نابرا آذربایجان و ارمنستان ده شر درکد ارتش آذری ادعا کرد که وان لحرمی چند گرین استراتژیک کنترل کرنه ایروان جی بانک لهیزین جهانی کرن که پیشی لایرش آذربایجانی بگیرن. ارتش آذربایجانی به داخلی که راگاند که وان لحریما قرباخی تفکر بناوی طولهلدان لدش هیزین ارمنی دست بکرنه. لگوری ادعاین ارتش آذری هیزین ارمنستانی به تفکر نروا رابونه و او یک بو صدما کشتنا لشکرکی وان. آذربایجانی تفکر ارتش ارمنستانی وکه تروری بناف کرد. جالی خواه ارمنستانی جراگاند کو آذربایجان لدشتی وان ایرشک نویا دجمنانه دست پیکری او گوت حتی نها سی لشکرین وان هاتنه کشتن. ریوبریا ایروانی بانک لجواکا ناو دولتی کرد کو لپیشا ایرشکاری آذربایجانی ببن آستنگ لسر مشاری برپرسیا سیاست در و اولکاری یا یکیتیا اوروپای جوزیف بورل بانک لآلیان کرد که لگوری پیمانا آگربستی تفگر بکن. روسیه جی آذربایجان به ویه که توانبار کرد که پیمانا آگربستی بن پیکری او گاد هیزر میین لحرمی حول ددن آرامی جارکدن پیدا بکن. آلوزیا تایوانی جارکدن چین را کریه لسرلنگان سردانا سروکا مجلس نونران یا امریکای پلوسیا بو گراوا تایوانی ریوبریا چینی به هرس کریه چینی تطبیقاتین لدردورا گراوی یا برفره کریه ولاتین گه هفت بانگا کم کرنا دختا لحرمی کرن. چین پشتی سردانا سروکا مجلس نونران امریکای نانسی پیلوسی بو تایوانی دست به تطبیقات لشکری لدریا و آسیمان دردورا گراوی کرد. Today the world faces a choice between democracy and autocracy. لگوری کوردیناتین کجالی ارتشا چینی و هاتنا راگاندن تطبیقات لهنک جهان 20 کیلومتریان ین لنیزی پاراوین تایوانی پیکورن. دنوچه که آژانسا رویترز دهات راگاندن که کشتین چینی سینورین دریایی ین نفرمیین دنافبرا تایوان و چینی با دمک کرد بن پیکر. تایوان جبو شوپاندنا چالاکین هیزین هوایی ین چینی ین لنیزی سینور سیستمین موشکی لحرمی بچه کریه. کشتین هیزین دریایی ین تایوانی جبو شوپاندنا کشتین چینی لحرمی هاتن بچه کرن. وزارت پاراستن یا تایوان ادعا کرد که تطبیقات تیواتر دور پیچ کرنا جهوا و دریای یا لدردورا گراوی و جبو بر بویه که پیمان نتوین یکبوی بن پیکرن. وزارت دیار کرد که اف تطبیقاتان جنیز و دشوبینن و جبو روشک آلوز یا محتمل آمادنه. وزارت کار درو یا تایوانی جی ججواکا ناو نتوی خواست که بانگ لچینه بکه که داویل تطبیقات بینه. اف تطبیقات لشکری هری برفره جالی چینی و لآوین دردورا تایوانی و که برسفدانا سردانا سروکا مجلس نونران امریکای تیل دار خستن. چین سردانا پیلوسی و که بم پیکرنا سر خوابونا خوشتی رو وکر. جبر کو چین تایوانی و که پرچه که جخاکا خود بینه. رفبریا پکینی بریا سردانی واشنطن هشیار کربو که اوی بردیلن وین دیار هبن. بالافرین تایوانی جی با ارمانجا اولکاری لآسیمانان بون. هم وقتی وی تایوان ادعا دکه که حطانها 27 بالافرین شر ین چینی سینور ولاتین وان در باز کرنه. وزیرین کارین دروین ین ولاتین گهفت کانادا، فرانسا، آلمانیا، ایتالیا، ژاپنیا، انگلترا و دولتین یک بوین امریکا داخویانی گهف پاردان و دیار کرن که پنگاوین چینی خطریا بی استقراریه لحرمی پیکتینه. وزیر کار دروی چینی وانگی دولتین یک بوین امریکا سوجدار کرو گوت
دبن ناوی دموکراسی ده سروریا چینی بن پیدکه. ین کو با آگر دلیزن داوی آوان باشنایه ین چین عاجز دکن جی دی بین جزا کرن. بریا سردانا پیلوسی ریوبرین پارتیاوی یا دموکراتیک جی لدشی چویی ناوی یا بو تایوانی بون. دوی نافبری ده پشتی تایوانی پیلوسی ل کوریا باشوره. 互相学习，而且呢，除了互相学习之外，还获得了非常美丽的奖章，大受青云勋章。 لیدری تفجیر شیعی مقتدى صادر راگهاند کو دوی پیواژویا آلوز ده تو واتی که دیالوگ تنه صادر خواست پارلمنت و وره جهف خستن و هل بجارتنا پیش وقت جی پیک وره پشتی بانگا صادر نوری مالکیش دیار کر کو و گفتگویا جدی جبو وگرا دستور و ریزگرتنا لسازین دست پی بکه. وأنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة. جروجا دسپیکنا خو پیشاندان پروتستایی لیدر شیعی مقتدى صدر دوه جارا پیشی آخوی. دو وقتا کی گوبانگا دانوستندنا نابرا آلیان ده تکرن، صدر هلوستا تفگرا خواه یا لهمبری روشا آلوز دیار کر. لیدر شیعی آنی زمان گو ایدی جواک جدانوستندنا هی بیزار بویه و اف پیام دا. لعراق روشا گو هر دی چه آلوستر دبه، ایدی تو آتیا دیالوگ نمایه. مقتدى صدر اشارت بویه که کر گو ایدی دم هاتیه پارلمنت ورش هفخستنو گوت جاره سری هل بجارتنا پیش وقته وکه کس تو داخوازا من آدسلاداری تونیه جبو سرکفتنا پیواجوی بری هر تشتی پیوستی بتفگرک شورشگری آدموقراتیک و اشتیانه هیه باشه جه هفخستنا پارلمنتویه لازمه هل بجارتنا که دموقراتیک پیکوره صدر پیام دا گو هزاوان آبره و برنا جواک هیه و جالیگری خواست گونافبری ندن خو پیشاندانان. لسر بانگا سروک وزیر مصطفی کاظمی یا دیالوگ جی صدر اف برسفدا. بلا تو کس نبیجه گو او نا آلیگری دانوستندنانه. مگلک جاران هول دا دیالوگ الوان پیش بخن لیش بلی خرابیه تو انجام جه در نکد. پشتی و پیام صدر سروک هفپیمان دولت یاسا نوری مالکی لسر حساب خواه یه تویتر اف پیام دا وها گود. گفتگوین جدی و هویا داوی لناکوکیان بینه و کاروباران بخل سر و راست و گراج بو دستوره و ریزگرتنا لسازیان دست پی بکن. تشتا گونه حال عراق رود ده نه پیشبازیا لسر دسلاتیه. پیشبازیا دنابرا کسان ده جی نینه. بلکو پیشبازیاش بو رفورمیه. تفگرا صدر جی نجی در وی پروسیه. سروک هفپیمانی فتح هادی عامری راگهاند او جی لگل داخوازا صدر آجبو هلبجارتنا خودی همان فکریه. آمری دازانین جبو لدارخستنا هلبجارتنا آزاد و زمینه که گنجاو پیوستی به گفتگوی که برفره و نشتیمانی هیه. بله گل کو 2 سال دسر تقینا بندر مزن لبنان را در باز بوشی ده لیپرسینی ده تو بشکتنه که حتی نایا بربچاف پیک نهاتیه او یک جبو سدما پفچونا نابرا خریستیان و شیعیانده. ده تقینا مزن آکو چاری طباقه 2020 لبندرا بیروت پیک حد ده 215 کسان جیانا خوش دزدان و به هزاران کس جبرین دار بون. معلومات این کسین جیانا خوش دزدان 24 مهند لبندران لبندا دارزاندنا برپرسان او پیک آنینا عدالتینه. دادگرین جبو مجاره تینه ارگدار کرنجی جالی کمین شعی و تینه آستن کرن. جبر وی کل سر مجاره پیشکتنه که بر بچاف حتی نها جی پیک نهاتیه. پشتی دادگر طارق بیتار اصرار که زیده یاجبو و خواندن آلیگرین حزب الله و حوالبندین وین سیاسی بو افاده دانی 14 جود ماه 2021 و جاری شردر کد. بیتار تقص کرد که اوی دست دوسیان برنده اوی خباتین خوشی دوام بکن. نتوین یک بوش دو بداخلینیه که دیار کرد که حتی نها تقاب نهاتنا آویتن او خواست لیپرسینه که ناو نتوی جی پیک ورم. بری بینرین هجام هم دیسا یک سر بری خوابدن بیروت او لورجین ها ده مراسم سالواگرا دومین یا تقینا بیروت ده گل کومبویا او به وی چالکی آخوا جاره کدن دخوازن ده سال دومین ده ایدی عدالت یا لولاد پیک وره پشتی تقینا کو چاری طباقه 2020 لبندرا
Beyrûtê pêk hat êdî krîza siyasî û aborî ya li nava welat derketibû pêş û di salvegera duhemîn de careke din welatiyên Libnanê li paytext Beyrûtê kombûna û dixwazin edaleta li welat ya bi teqînê re û aloziyên ku derketiye jî çareser bibin. Berîbînerên hêja em bi NATOyê dewam bikin. Bloka NATO ya li pêşberî Rûsyayê snorî xwe her ku diçe berfirehtir dike herî dawî Swêd û Fîlandya dest ji polîtîkayên xwe yên bi alîbûnê berdan û serlêdana endamtiya NATOyê kirin. Di pêvajoya pejirandina endamtiya van welatan de herî dawî Senatoya Amerîka û İtalyayê jî endamtiya van welatan erê kir. Piştî got Rûsya êrişî Ukrayna kir, Fîlanda û Swêd statuya xwe ya bêalîbûnê ya demdirêj bi dawî kirin. Hejdê gulanê van welatan bawayekî fermî serlêdanên xwe bo NATO pêk anîn. Li İtalyayê daxwaza endamtiya du welatên Skandînavyayê ya piştî Meclisa Nûneran a Jêrîn erê kir, li Senatoyê hat qebûl kirin. Serlêdana van welatan destpêkê bi vetoya Tirkiye re rûbirû man. Piştî li hevkirina li ser daxwazên dîplomâtîk yê Enqerayê, her du welatan di meha Gulanê de serlêdanên xwe yên fermî kirin. Serlêdana gojaliyê nûnerên welatên endam yên barhilgira NATOyê ve hatiye îmzekirin, ji bo got temam bibe divê ji parlamentoya her sî welatên endam derbas bibe. Heta niha welatên ev mijar di parlamentoya xwe de xistina dengdanê bi dengek zêde pejirandine. Qanûna got li parlamentoya Belçîkayê hat qebûl kirin, hîn ji aliyê qiral ve nehatî pejirandin. Serlêdana goherî dawî li Fransa, İtalya û dewletê Yekbûyî Amerîkayê deng veda, têpayên got di demekekin de ji erêkirina serokkomariyê derbas bibe. Ji çarê tebaxê ve yek ji wan welatên gohîn ji meclisê derneketiye, Çekya ye. Têpayên got welatê Ewropaya Navîn di dawiya meha tebaxê de deng bide. Di meha Eylûnê de jî li Parlamentoya Portugalê dengdan tê plan kirin. Li Yunanistan, Macaristan, Slovakya û Spanyayê hîn jî dîrokê dengdanê nehatine ragihandin. Tirkiye jî yek ji wan welatan e got heta niha deng nedaye serlêdanê. Rêveberiya Enqerayê destnîşan dike, goberiya dengdana li ser endamtiya Finlanda û Swêdê divê şert û mercên li hevkirina li Madrîdê pêk were. Her çend welatên Skandînavyayê garantî bidin got ew ê bi sozên got hatine dayîn re dilsoz bin jî ne diyar e ka dê dengê serlêdan wê li parlamentoya Tirkiye were pejirandin ya na. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres şirketên neft û gazê bi çavbirçîbûneke bêwate tawan kir. Guterres xwast ku ji van şirketan baş were girtin û ji bo kesên mexdûr jî were bikaranîn. Di demekê ku li cîhanê buhaya neft û gazê pir zêde bûye, şirketên bi van karan radibin jî aboriyeke zêde qezenc kirine. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres, şirketên neft û gazê bi çavbirçîbûneke bêwate tawan kir. Antonio Guterres got, bêexlaqî ye ku şirketên herî mezin ên enerjiyê di çareyeka destpêka salê bi tevahî nêzî $100 milyon qezenc bikin. Guterres ku dixwaze hemû hikûmet ji van dahatên zêde bac bidin, bang kir ku fonên van bacan ji bo parastina mirovên mexdûr di demên dijwar de werin bikaranîn. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî bang li mirovên li çaraliyên cîhanê kir ku ji nûnerên pîşesaziya sotemeniya fosîlê re peyaman bişînin û got. Çalakiya beaqil tekane xaniyê me cîhanê wêran dike û yên herî xizan û herî mexdûr ceza dike. Antonio Guterres di cevîna çapemeniyê ya ku ji bo danîsîna rapora jaliyê koma bersiva krîzê ya cîhanî ve hatiye amadekirin de axivî. Guterres ji bo têkoşîna li hemberî krîzên bihev ve girêdayî yên wekî xwarin, enerjî û darayî ava kiriye. Bi tundî rexne li nûnerên pîşesaziya gaza xwezayî û petrolê kir.
کما برسوا کریز یا جیهانی کوبر راپورین لسر پرزگریکن د ساکتورا خورک او دارایی دا وشاند بو دلی کولینا خویا هری داویده درباره پرزگریکن د ساکتورا انرژی ده درکتنه جی تثبیتین گرین کرن. گوترس دست نشان کر کوسایا خباتین وی کومی جبو درباس کرنا پرزگریکا خورکان آ جیهانی گاوین گرینگ هاتن آویتن. پیشنیارین دن این سرکه ین کما برسوا کریزی یا گردونی ولاتین پیشکفتی ین دولمند بطایبتی جبو خرج کرنا انرژیه پیشوبرنا و گوهستنا گشتی و چار سریا خوزایی و دحوینا. راپورا کومی هر وها زیده کرنا فونین تایبت و پرآلی جبو و گوهرینا انرژیا کسک پیشنیار دکه. راپور پشتگیریه که خورده ده آرمانجا آژانسا انرژیه یا ناونتویی یا کم کرنا امیسیونین گازین سرایه جبو صفری حیا سالا 2005. پشتی گریلای بری گوستاو پدرو بو سرکمار کولومبیایی گریلین فارکی جی دخوازن آگربست بیکوره کمکه جه تفگیرا گریلین آ بناوی فارکی یا جه کولومبیایی وقتیای بون او تکوشینه که چکداری دکرین خواستن آگربست بیکوره. کوما چکدار ابناوی سورین تا بلوک پیمان دنابر افراس و حکومت ده یا گوت سال 2016 ده هاتبو امضا کرن رد کربو. نامه کومیا دسیویه که تیرمه ده دسیسیه تباخه ده جالیه گلک مدیایان و وکی ویدیوی هاتا وشاندن. دی ویدیوی ده نزی 20 گریلاین جنو مر یم بچک و کاموفلاژ خویاد بن. کومه پیشنیاز لحفکرنا دوالی و زمینه که جبو پیمان آگربستا دوالی لسر و کمار چپگر گوستاو پترو دکه. پترو 12 حزیران ده ببو سر و کمار. دنامه ده تی دیار کرن گوه اف پیمان کاری به چارەسەریە که سیاسی جتوندیه را ببینه. La libertad y el orden son valores que acompañan la visión de país. سر و کمار نها ایوان دوکوی یه راستگر و روژا یکشمه پیورا خود دور بکه. دوکوی دبازده تیرمه هده داخویانی یک دابو دیار کربو سروک وی کما گریلا نستور ورا هاتبو کشتن. گوستافو پترو یگو اوجی گریلای کی کونه دیار کربو او دخوازه به کومن گریلان را آشتیه که تام پیک بینه. کما سرونین تا بلوک تبی 2000 گریلاین خواه جفارکه و قطیابو. اف کوم لدارستان آمازونه و لسر سینور ونزویلا چالاکه. الان آگو 1500 گریلاین و هنجی دیار کربو او دخوازن به پترو را دانستندنان بکن. پشتی ناوبرێکی دانوستاندنên بۆ peymana nukleeriya Îranê ku li Vyanayê pêk tên wê carekê din dest pê bike, danûstandin piştî vegera Amerîka li peymanê wê pêk bên. Li gurê nûçe Ajansa Fermiya Îranê Îrnayê berdevkê Wezareta Karê Derve Nasir Kenanî ragihand ku şande bi serokatiya serokê danûstandinan a Îranê Elî Bakirî wê di nava çend saetan de ji bo dawamkirina danûstandinan biçe Vyanayê. Kenanî balkişan ser wê yekê ku hevdîtin wê weke berê dibin koordinasyona Yekîtiya Awropayê de bênkirino got, fikirên hemû aliyan wê bêne nirxandin. Kenanî diyar kir ku ew ê ji bo rêkeftineke bi îstiqrar a maf û berjewendiyên gelê Îranê garantî dike, ameden û ew hêvîdarin ku dema aliyên din biryarên pêwîst werbigirin, danûstandinên bi bandor bidomînin. Tê peyên ku danûstandinin sibe li Vyanayê ji nû ve dest pê bikin. Nûnerê bilind êtekliyên derve û siyaseta ewlekariya Yekîtiya Awropayê Josep Borrell bîstê termîhê ragihand ku ji bo çareserkirina alûziya navbera Îran û Amerîkayê de pêşnûmenivîseke nû pêşkêşî aliyan kiriye. Berîbînerên hêjem li vir digêjin dawiya nûçeyên xwe dibêjin heta sibe binin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.